Dr. ariko ndakubwire narabonye filime ikozwe n'abarundi ikurikirwa kuri Facebook ushobora gusanga mu isaha ikurikiranwe n'abantu barenga 50,000 ugiye kuri YouTube ukaraba abamaze kuyiraba mu isaha ushobora gusanga bariko bararenga 5,000 muri 24 usanga bariko baragwa muri 20 donc mu 20 birenga bikuyaba sama itona so rero urumva nyimbuye umuntu abikora kandi bose baramunze kuri 2 millions we nawe ni wakora film atarafaranga namwe gwavuye mu fuko ahubwo ukoreje intelligence artificielle mu bwenge bwawe no kumenya guhuza ivyiyumviro wifashije intelligence artificielle ay 2 millions akwera kinaho toya ronka nimba nawe ushaka kwinjiza 2,500,000 kaze tubibereke muri formation twabateguriye tubutse yuko izotangura itariki 10 zo kumunani itariki 10 zo kumunani 2026 byarashitse uramenya intelligence artificielle mu madomene atandukanye uyu munsi tuje kukwereka ingene ushobora gukoresha intelligence artificielle mu gukora amafilme atajwi ryawe ririmo ata face yawe irimo ata gikoresho kizimvye na kimwe wakoresheje ahubwo ari tekinisite tukuzaniye ni Shadow muri kumwe turi kumwe na mugezaje John alright tugiye nkuko mutuzi nka societe witwa business na metavision tubategura ama formation menshi atandukanye mu bintu bitandukanye tubibutse yuko ari formation iri kirarangira iyo kumenya gukora application no kuyishira kuri Play Store very soon tuzobakorera ikiganiro tubabwire ukuntu wokunguka mu gihe application wayikoze mbega nize application umunsi umuntu yokora kunguka byinshi tuzigiye tukibategurira kandi kizaba kiryoshe alright uyu munsi tugatubabwire ido nido yingene umuntu ashobora gukora filme akoresheje intelligence artificielle Dr. John yego hari abantu benshi ubumaze kubona iki kintu bari ko baragikora ku rwego runini ese ubumaze kubona kizana umusaruro w'amafaranga okay urakoze cyane kuri icyo kibazo mbajije tout d'abord le domaine de l'intelligence artificielle bien sûr tera imbere gose ku buryo no munsi abantu batukibaza bati be intelligence artificielle nebiki ahubwo bakwikibaza bati ni gikino yifashisha kugira nshobore gukora ibikorwa byanje cyangwa ivyo nipfuza byose kugira habe une certaine avantage muri productivité so rero imwe mu domaine abantu benshi batamenyereye cyane iwacu mbere ntayo nibakibani bayizi ni yuko ushobora gukora amafilm mu Kirundi wifashishije intelligence artificielle ukazishira ku mbuga hama ukaronka audience zishobora kubyara Batlemba reka ngaruka gato kugira umuntu uko twari dusanzwe tubimenyereye mu buzima busanzwe kugira umuntu akore filme hari ibintu bishika bitatu canke birenga byategeza gukenerwa cyambere byari ivyuma bya kamera ivyo navyo ntibiba biri munsi y'imiliyoni 15-20 canke zirenga icya kabiri hariho ibibanza icya gatatu hariho abacteurs navuze ntireka mvuge bitatu hariho n'ibindi byinshi birenga ntushize amateni nyambarire mugabo uyu munsi avec intelligence artificielle ivyo byose nta na kimwe uguramo ivyo byose ni gratuit ahubwo wowe uza gupanga amasene imwe ku yindi byumvikana ko filme yahora ishobora kubitwara 30 million uyu munsi umuntu ashobora kuyikora ata amafaranga ijana y'amarundi igiharo kimwe n'ubusa bubiri ntava mu mufuki wo mugaga akora filme igakundwa gusumba
cyane gose abantu benshi rero ntibazi iyo avantage ihari yo gukora amafilme ariko menye nuko avantage ni nyinshi harimo kwa kuduza audience harimo kwa kuduza brand kuvuga ni ryabuye rimwe rishobora kwikinya ni nyinshi yego so rero avantage ni nyinshi monetization tuyivuze so rero ahubwo bigakenera nyine bwa bumenyi buri bien specifique bikoresha intelligence artificielle hama ugakrea nko bivuze amascenario ugasanga nyine bien sûr nta rufaranga na rumwe rubitse so rero most tumenyereye tubona aba acteurs bakomakomeye bakina amafilme ariko ikindi naco gitangaje nuko no munsi bashobora gucrea une personnalité wa AI ukashobora kumukrea personnalité wanashaka wamaze kuyicrea personnalité wamukrea muri filme urashaka no gucrea imbuga ziwe yomba ziyo personnalité nyine ukazaziposta kuri za Instagram, Facebook, TikTok ukamukorera ama video ugasanga wacrea umuntu ari virtuel atabaho ibyo ndabivuze kubera iki no munsi abantu benshi baraze ama dessin animé kera twarabona ama dessin ngo ya Tom ngo Jerry twarabona ama dessin animé menshi ariza Sango kura byumva nyinshi ama documentaire menshi c'est vrai abantu barabona yuko umengo ni ibintu nyine by'ibishusho bicapye ariko ntibamenye yuko derrière ari industrie y'mu mafaranga menshi cyane so rero kera rero byari binagoye gukora iyo dessin animé ntaswe naho dufite intelligence artificielle ushobora gukrea film ikagaragara nyine nk'aho ari abantu ba vrai so nyimbi je ibintu barabikora kera bakaronka dessin animé zirabwa kandi ari bicapa kuko kuno munsi tokora histoire muri imeze neza hama igakundwa nayo nyene so rero je ndumva ari avantage nini cyane surtout muri kino gihe niyo mpamvu jewe mu biganiro twakoze ubushize naravuze yuko 2025 2030 ou 2029 irashobora kuba ariyo opportunité iri muri internet iri kiratanga amafaranga ije isubirira gato cryptocurrencies kuko iyo tuvuze opportunité abari ikintu opportunité iba opportunité mu gihe ikizwi n'abantu bake kuko uyu munsi nimba tuvuga gukora filime ukoresheje intelligence artificielle mu minsi heze twigishije hano kuri TikTok business ingene umuntu ashobora gukora indirimbo akoresheje intelligence artificielle benshi mu badukurikirana urazi ko babisubiyemo bakanabitora icyo nje mbona mengo turiko turagira suite kuko iyo umuntu ariko arakora filime hariho turirimba za kunyuzamo utwo turirimba muri filime ni wayikora uza kudukoresha intelligence artificielle hano twaravyigishije nimba uvuga ni ico kiganiro caragucitse ubitwandikire muri commentaire nduhita tubikwibutsa ushobora no kuvuga nti ahubwo turakeneye part ya kabiri navyo nyene nivyandike muri commentaire ubuteba kubivuga tukanyaruka kubikora ndiko ndabona nta kintu na kimwe gisabwa muri filime utaza gusanga muri intelligence artificielle indirimbo za kwironka music ariyo mu Kirundi vuga sere y'ivyo filime yawe kiravuga teni bambaye nimba uvuga nti nabasirikare bari kwaragwana ivyo byose uraza kubironka gratuitement intelligence artificielle ni opportunité comme muri iki gihe abantu rero bashobora kwibaza bati none ngo bigenda gute ni gute bikora bon bien sûr hariho ntituje kuvuga toutes les techniques nyinshi tuzozivuga muri formation en détail tunabibutse yuko turiko turabategura formation yo kumenya gukora filme ushobora kuvuga filme ntitubavuze filme y'iminota 2 oya ushobora kuvuga ni jewe nshaka filme y'isaha marisaha kandi yayindi umuntu araba gakuramo content ahubwo kanakunda na kabijya tubabiki abazo kwikena formation avaye gutangura formation tuzobanza kubereka filme zikunzwe hano mu Burundi
kandi zakoreshejwe na intelligence artificial Zirahari. akona ko tubabikiye zirahari ni ukuvuga rero hari filime nyinshi abarundi ariko barakora za intelligence artificielle mugabo rero Dr ntakubeshe hari ahantu nageze je ndatangara hari ntembereye umuntu ambwira ko muri iyi minsi ngo hariho filime ngo ndiko ndaraba ngo nk'ubu ngo bagira bayishireko ntabwo nyereka turaba agera aranyereka nsanga ni filime ndavuga nti ibi birabaho haraheze nk'amezi abiri kuko rero naciye ntangura kwiga ingene bakora filime na mugabo ntibyagiye kungora kubera nasanzwe nzi gukora izo petit video ndazishira kuri za TikTok byaciye binyorohera ingene nza kuvuga nti bwabundi filime nayo nuko ni script niki ni ukuvuga yuko twebwe urumva mbere wanashaka n'umukundi n'abakunzi ba Talk Business banabikoze baraje baratwereka ati nyewe ibintu by'amafilime ya AI murabizi natwe urumva kari nk'akaryo keza cha tugenda tubahuka turihuta kugira tumenye ibyo bintu ukuntu bikorwa ari nabyo rero twabanza kubera ubu twashoboye kubinonosora cyo turababwiye yuko ibyo mudusaba nibyo tubaha twisi n'ibindi tubaha mutabidusabye mugabo tubona yuko byo bagirira akamaro n'ibindi mubona yuko twubahereza andika hano muri commentaire ati iki kintu ndagikeneye ushobora kuba uri mu Rwanda ushobora kuba uri mu Burundi cyangwa mu Rwanda ari Canada USA cyangwa Zambia cyangwa South Africa tubwire icyo ushaka formation si formation zose tugira physiquement ahubwo nyinshi tuzigira alinye tuzigira alinye voilà rero nako ndavuga ati ukuntu menshi afite ikibazo ukuntu bigenza ni ikobanya mukuru bihagaze mu gutora histoire abantu bashobora kuca bimba ati none histoire ndayitora gute bigenda gute byose turabibereka mugabo kandi nyine ubwo bitore histoire nziza nyine biryoho imwe ishobora gukundwa n'abantu benshi turabikwereka imwe ushobora kuyitora ufashije intelligence artificielle vuba intelligence artificielle nose miraguha ivyiyumviro ikakuha ivyiyumviro byokundwa n'abantu ikawukrera n'ama video so rero voilà opportunity irahari nkuko rero twe turi with Talk Business kandi abantu bashobora no kwibaza bati none muri ibyo byose gukora amafilme business ihagaze he icyo kibazo abantu ku bantu bibaza gutyo sinzi ko hari icyambere business ihagaze kuri monetization ya platform zika platform ari YouTube uza kwishirako ari Facebook ari TikTok izo zose biza kugukururira audience ndabibutse yuko hariyo n'indi formation tuko turabategurira ingene ushobora gucreate account ya TikTok iri monetize kandi ukayikrera uri mu Burundi nashereza muri hamwe dukunda kubabwira ni partage ibiganiro iyo ndiko ndakubwira rero yuko nuyishira kuri za TikTok za Facebook za YouTube bizoba beje kugukururira audience hanyuma zijya video zawe zikaba monetize zikaguhaza amafaranga ntuze kucumbwira ngo none ngo kuri TikTok ngo yoza kuba monetize ishyaba monetize YouTube yoyo ntibisaba yuko ahanye naho nyene uri kudukurikirana uri washobora kugurura YouTube kandi ukayimonetiza kandi amafaranga ukageronkera muri iki gihugu cy'u Burundi ku makonte bancaire yaho ari handevise hari abantu tutuntu baba batatuzi ukasanga uko turabera intambara donc iyo niyo nzira ya mbere mbona umuntu ashobora kubibyaza umusaruro muri business ikindi naco uri kurubaka brand uri kurubaka brand uraza kwamamaza ibikorwa byawe uraza kwamamaza ibikorwa by'abandi kandi biza kugwa amafaranga ndibuka yuko hari uwundi muntu bigeze kubaza ati eske muri 2025 2040 business ishobora kuzoba itarafaniye is about to build a brand kugira abantu bashobore kubitahura je wundi hari umuntu twaganiriye ambwira imwe muri YouTube zikomeye ngaha iwacu nta mvuga izina sina ngombwa ikarambwira turabona ujya muntu ati ubwira haguruke kukwamamariza ibikorwa byawe ati ni miliyoni 2.5 kugira haguruke kwamamariza ibikorwa byawe byumvikana yuko umuntu azokora urubuga nk'ubu nago business twarabonye filme kurikirwa n'abantu barenga 300,000 Dr ariko ndakubwire
narabonye filime ikozwe n'abarundi ikurikirwa kuri Facebook ushobora gusanga mu isaha ikurikiranwe n'abantu barenga 50,000 ugiye kuri YouTube ukaraba abamaze kuyiraba mu isaha ushobora gusanga bariko bararenga 5,000 muri 24 usanga bariko baragwa muri 20 donc mu 20 birenga bikuraba Samaitona. So rero urumva nyimbuye umuntu abikora kandi bose baramunzi kuri 2 millions. We nawe ni wakora film atarafaranga namwe gwavuye mu fuko ahubwo ukoreje intelligence artificielle mu bwenge bwawe no kumenya guhuza ivyiyumviro wifashije intelligence artificielle ay 2 millions akwereka nawe toya rongo. So rero cyari cyo kuri brand waruvuze petite kuri abantu badatahura brand cyari cyo ariko kandi nize bikora nandi ma opportunity menshi atari ya brand gusa nose mashaka kwamaza ibikorwa by'abandi mugani ibikorwa byawe turashaka kubyamamaza abandi mu bindi bihugu bujya kugura urubuga nka kujya uvuga nduguru y'ibutike kindi naco kubaka brand muri iyi myaka ni ikintu gikomeye ndibuka uyu mu influencer w'umunyamerika Aisha Spread Rafa Paz yavuze ni mu myaka 4 ishize ati ntabwo nari bwagere ku rugero ubwo kuvuga ngo ndavuye muhira kwa mama ngo ndagiye mu bundi buzima bw'iwanje personnel mugo uyu munsi nyuma y'iyo myaka 4 iske nikihe gihangange ku isi kitarigera gikoza amaboko mu biganza kwa Aisha Spread. Donc kubaka brand ni ikintu gikomeye cyane kandi muri ukukora izi filime ushobora kuvuga nti uyu mu acteur principal nkeneye ko azoba iyi visage yanje niyo foto yawe uhereza hanyuma ikaza ugaragara muri donc quand même kiri important. Très important. Voilà rero twibutsa abantu rero yuko iyo formation iteguwe nimba nawe ushaka kwinjiza 2,500,000 kaze tubibereke muri formation twabateguriye twibutse yuko izotangura itariki 10 zo kumunana 2026 kuri bose bashaka ubwo bumenyi zo batanga mwarabudutumye twaraburonse turabona amashyirahamwe turagerera twibutse yuko iyo duhejeje formation tunaherekeza baba bagize formation tukagira na accompagnement kandi formation tuyigira physiquement meme en ligne ariko iyi kubera twayisabwe n'abatari bake bari mu bindi bihugu tuzoyigira en ligne voilà niyo message twagira tubahe donc nibaza yuko muzitabira muri benshi ukibona message kumbura baye intéressé ucuza inbox wiyandikishe donc ntuzocikwe ntuzovuge ngo ya formation ngo mwara no quand même yego Dr nibaza yuko byari ibyo byari ibyo reka tubashimire twongere tubibutse gukora subscribe kuko ni ngombwa biradufasha kwibikorwa byacu bikwira inshi kandi nta nicyo bitwaye voilà très bien ciao ciao